Кумановската фирма Адут годинава учествуваше на Шумадија саем во соседна Србија, а општина Куманово и општина Крагујевац подпишаа меморандум за соработка. Целта е преку меморандумот да се унапреди соработката меѓу двете локални самоуправи и пошироко, но и да се обезбедат подобри услови за соработка меѓу земјоделските производители од Македонија и Србија и полесен пласман на производите на странските пазари. On ima za cilj zajedničku organizaciju foruma i manifestacija kojima treba da stvorimo bolje uslove za povezivanje privrednika iz naša dva grada, ali ne samo iz Kragujevca i Kumanova, već generalno iz Srbije i Severne Makedonije i takođe se njime definiše zajedničko nastupanje na sajmovima u regionu. Ja želim da kažem da mi zaista smatramo da ovakvim sporazumima doprinosimo već dobrim odnosima Srbije i Severne Makedonije i da na ovaj način pružamo jednu iskrenu lokalnu podršku značajnoj regionalnoj inicijativi Otvorenog Balkana. Ова е првична соработка во областа на земјоделството, аграрот и економијата, посочуваат надлежните од општина Куманово. Prvična saradnja koju ćemo da radimo u oblasti zemljodelija, agrara i u oblasti ekonomije. Znači sve one ekonomske potencijale koje što ima naša opština, to ćemo kao prvično tu suradnju napraviti sa Šumadija sajem, a nadam se to će da se proširi sa lokalnom samoupravom i opštinom Kragujevac. На петтиот меѓународен саем на земјоделството во Македонија, кој ќе се одржи во организација на Адут, како и изминатите години ќе учествуваат повеќе фирми од Србија. Svake godine do sada imamo učesnici cela Srbija, Republika Srpska, Crna Gora, Hrvatska. Imamo, ove godine nam je Mađarska zemlja partner. Imamo učesnike iz Grčke, Turske, Bugarske. Ove godine imamo iz Maltu jednu firmicu koja učestvuje, tako da malo šire. Mi smo sa vašim direktorom još negde u maju mesecu razgovarali kako bi mogli da učešće vaših firma i naših ovde u Srbiji bude malo organizovanije. Mi smo prošle godine imali 42 firme iz Srbiju, imali smo kompletnu delegaciju iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije, radimo sa nekoliko sajama već unazad kao partnerski ili u saradnju. Mi imamo neko iskustvo, evo treća godina sa Agro Beogradom, radimo 2 sajma u Vranju, radimo u Medveđe, podržavamo i partneri smo na onaj pčelarski sajem, tako da često smo na neku manifestaciju, a drago mi je da evo i ovaj sajem ovde, po našim informacijama, vi ste drugi sajem u Srbiji po veličini, pa mislim da i blizina i saradnja bi mogla osobito ovako, jer ima interes i dveju lokalnih samouprava opština da možemo da podignemo to na veći nivo. За почетокот на добрата соработка со општина Крагујевац, компанијата Адут обезбеди бесплатни ваучери за тројца излагачи на земјоделски производи од Шумадија на претстојниот саем на земјоделство што ќе се одржи во Куманово.